Twambara nkabo, dufite amafoto yabo mu cyumba cyacu, yewe abenshi tuyagendana no mu matelefone yacu. Duhora twifuza kuba nkabo, kwitwara nkabo, ndetse dukora byinshi bidusanisha nkabo. Turishima cyane iyo tubabona bakina mu kibuga, imyitwarire yabo itandukanye, tuba twifuza ko yaba nk'iyacu. Yewe rimwe na rimwe twiyitirira amazina yabo. Nguhaye ikaze wowe ukurikiye TST Sport. Uyu munsi ni umusiporutifu w'icyumweru. Nk'ibisanzwe mu kiganiro umusiporutifu w'icyumweru tukubwira ku buzima bw'icyamamare runaka mu mikino ya siporo, yaba umupira w'amaguru cyangwa se undi mukino uwo ari wo wose. Umusiporutifu w'icyo cyumweru twaguhitiyemo nasanzwe. Umenyereye byinshi, wumvishe benshi, ariko uyu munsi we nirurangiza. Icyo nkwisabiye ni uguma ukurikiye TST Sports Rwanda. Yewe nimbivuga gutya sinzi ko uri bubumenye. Amazina ye nyakuri ni Frank Irete. Biragoye kucyumva iryo zina wamenye ibyo ari byo. Yamenyekanye ku izina rya The United Strand. Ibintu unasacinga no ku mbuga nkoranyambaga urahita ubona umugabo ufite umusatsi mwinshi cyane, ubona ko wagira ngo yabuze amafaranga yo kwiyogoshesha. Ngira ngo ukimara kubyumva gutyo ushobora kuba uhise utekereza uwo ari we. Yego, wabimenye, uyu niwe musiporutifu w'icyumweru wacu, Frank Irete. Nyemerera nkunyuze mu buzima bwe gatoya tunarushaho kumenya impamvu twamuhisemo nk'umusiporutifu w'icyumweru. Frank Irete wamenyekanye nka The United Strand ni umufana w'ikipe ya Manchester United uyikunda byahebuje. Yavukiye kandi akurira mu Bwongereza, aho ruhago atari umukino gusa ahubwo ari kimwe mu bugize ubuzima. Kuva ku myaka ye akiri muto cyane, Frank yakuze areba Manchester United ikina, yewe byaje no gutuma ayigirira urukundo rudasanzwe. Ni umwe mu bayikunze mu bihe byayo byiza, ndetse akaba akikomeje no kuyikunda mu bihe byayo bibi. Mu mpera z'umwaka wa 2024 nibwo Frank Irete wamenyekanye nka The United Strand biciye ku mbuga nkoranyambaga ze. Yatangaje video avuga ko azongera kwiyogoshesha ari uko iyi kipe ya Manchester United ibashije gutsinda imikino 5 ikurikirana. Kuva kuri ubwo ikipe ya Manchester United imaze gutozwa n'abatoza bagera kuri 4, harimo uwayitozaga Erik ten Hag, kuri ubwo waje gusimburwa n'umunyaportugal Ruben Amorim, ndetse yewe Ruben Amorim aherutse kwirukanwa gusimburwa na Darren Fletcher wayifashe by'agateganyo. Uyu nawe yaje gusimburwa na Michael Carrick uyifite kuri ubu n'umutoza wa Interim. Kuva kuri ubwo tariki 5 z'ukwa 10 ubwo uyu Frank Irete uyu wamenyekanye nka The United Strand ubwo yatangazaga ko azongera kwiyogoshesha ari uko iyi kipe ibashije gutsinda imikino ya Premier League 5 ikurikirana. Kuva ubwo kugeza n'ubu ntibirashoboka. Ni ukuvuga ko amaze iminsi igera kuri 493 atazi uko kwiyogoshesha bisa. Umusatsi wamwereyeho. Iyo uzayifata nk'indahiro idasanzwe. Yaba ari nk'umunyarwanda bari bujye bamucira umugani ngo ni ukwizeza abantu ubuki kandi umuzinga burimo nta burenganzira ubufiteho. Ariko sinzi niba turi buvuge ko icyizere yagize kiraza amasinde koko. Mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2026 ikipe ya Manchester United ifitwe n'umutoza Michael Carrick hari icyizere ko uyu mugabo Frank Irete ashobora kwiyogoshesha, bitewe n'uko mbere ho gato y'umukino Manchester United yagombaga gusuramo ikipe ya West Ham. Manchester United yari imaze imikino 4 ikurikirana itsinda ibona intsinzi. Harimo umukino Manchester United yatsinzemo Arsenal ibitego 3-2, n'umukino Manchester United yatsinzemo Man City ibitego 2-0. Hakazamo n'umukino Manchester United yatsinzemo Fulham, yewe n'umukino uheruka Manchester United yatsinzemo ikipe ya Tottenham Hotspur ibitego 2-0. Abakunzi ba Manchester United benshi yaba ku isi hose bari bategerezanije amatsiko menshi cyane uyu mukino wa West Ham. Uyu mukino bagombaga gukinamo na West Ham, kubera ko iyo uyu mukino baza kuwutsinda, uyu mugabo Frank Irete wamenyekanye cyane nka The United Strand yagombaga kuko kwiyogoshesha. Hari hasigaye umukino umwe kugira ngo imikino 5. Ibihabanye n'ibyo ariko uyu mukino wari ingenzi cyane, waje kurangira ekipe ya West Ham
inganyije na Manchester United bigoranye igitego 1-1, aho Manchester United yaje yishyura mu minota y'inyongera. Bivuze ko Frank Irete agomba kongera gutangira kubara bundi bushya, akareba niba mu mikino 12 ya Premier League ya English Premier League isigaye, niba Manchester United izabasha kongera gutsindamo imikino 5 yikurikiranye. Reka dutegereze turebe. Nyuma y'uyu mukino, Frank Irete kuri video yashakaye ku mbuga nkoranyambaga ze yagaragaye atabasha kuvuga, yewe mu magambo yabashije kumvikana nuko yagize ati I don't know what to say, ntabwo nzi icyo navuga. Ijwi rye ryumvikanagamo ama emotion menshi cyane, aho yagaragaje ko ari nko kuba warugeze hejuru ku gasongero warangiza ugahananuka ukikubita hasi maze ugasabwa kongera gutangira bundi bushya. Uyu Frank Irete yatangaje ko ubwo kano gahigo ke kazaba kamaze kugeraho, umusatsi we azawutanga mu bikorwa by'urukundo maze ukifashishwa mu gukorera ibizwi nka plante abana baba barahuye n'ibibazo byo kubura umusatsi bitewe n'uburwayi runaka. Igituma inkuru ya Frank Irete iba inkuru idasanzwe ntabwo ari umusatsi we gusa, ahubwo ni icyo uyu mwanzuro we cyangwa se iyi ntego yihaye icyo isobanuye. Reka mushimire wowe wanije umwanya wawe. Iyi warukurikiye yari TST Sports Rwanda, uyu yari umusportifu w'icyumweru. Ngiye wumvaga kuri mikoro yari Pacifique the Captain. Reka mushimire, mwibutsa kudushyigikira ukora subscribe kuri TST Sports Rwanda, maze Imana iduhane umugisha.